Ошо соңғы кездері экран беттеринде көрүп жүрген эсмим Мыкмаев болот. Жалпы өзүңүз тууралуу сухбат алган кезде айта жолугуш ким болот? Жасыңыз, отбасыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Исмим Хамза. Бакеле отбасым бар. Кудайга шүкүр, домус істейм. Күндө садикке барам. Жалпы бул экранга чыгуңузга эмне төрт болду? Ата-анам баарын кийимин сатат. Сапы, бизнестер, мен тураган болгон. Орго күнү сүйлөп кой. Аны разады реклама сервис керек. Көрөбүз керек. Жалпы кимдер калай? Сапасы кандай? Сапасы? Ана кападыны кимин денеги жайлы болса, узак ташыдаса, тез жыртылмаса, сапасы жакшы деген сөз. Онан калды телефон бар ғой. Стеса тартып алам ғой. Оны сапаны не ойсыз деп айта салма. Бала, мына телефонды кимдерге ойнайын. Bir жарым жыл болды ғой. Кысы жазы салып бұрып киіп жатырсың ғой. Сапасы жақсы киімдер. Күні келсе киіп жүрдің ғой. Біраз көзім оңай. Болса жақсы, болмаса несі жақсы. Хамза мырза, енді алдық жоспарларымыз бар. Анау айтып